Olive in hi trao tlani som pani ni a Indo na mual han fang le teng umyang Olive in hi Ukraine le Russia Indo ni somli pasari na ni ta a ram tu tlani som ni palia tangin Russia chuan Ukraine special military operation an nei trana Ukrainian sipai tene nasa taka indawin mithi po sangtel fe an tlingta mani ram chuasan magtadoi somli pali chuan kai chhota boka kan hriat angin kif le a chevel rambial hmun tam taka Russian sipai inzar pharin an che dan kan hria in beina tho khatna an zo nuwa an tum berte zinga mi Donbas lam an hoita a Donbas ti hi khopui mingani Ukrainian atanga zalena sual Luhansk rambial le Donetsk rambial khopuyani soifo to angin helaya chengte hi Russian trong mang an ni a Ukraine atanga zalena sual an ni sangni sompali atangin Ukraine sipai tene nanin dau to a helai Luhansk le Donetsk rambial mun za athena mun samruk panga chu Donbas mi puite hian an thunun mekani keni hriat thiam dan tur chuan ram hnuai sarkar kan ti mai thin underground sarkar an neya zalena sualin silai an humani heng mi puite ti du da tuar tu an mani tren pui tu ra voi tam takan ngen hnuwa Russia chuan heng zalena sualte an recognize ta a Donbas mi puite chhuwa zalen turin Russia sipai an ron chuak ta ani ole Ukraine mainland Kiev le rambial dang atanga Russian sipai anin hnu do hnu khan Donbas lama an ron in chopa ama aya in beina lian jok full scale tak mewa in beina chu a chuak tran mekani hei hi apui don tia chiang hle soituangin Donbas a hian Ukraine sipai nuai don an oma Russia sipai ma chon tura anin peifel thu Zelensky chuan a soito a lian zoka in beina chu pumpel thei lawani ta ka wangin an mani ral thuam mang chau chuan Ukraine hian do zo donin an shelova chuti line khotlang le khovel hian an sheboka hei hi tu pon an hria Zelensky chuan ral thuam tam jok thon lu turin nei to lama nge na chumi bozui chuan khotlang lam chuan Ukraine tan ral thuam an thon lu belzel seitong khan US lam hian Donbas Ukrainian sipai mamo ber pakhat chu tengle air defense system ani tian hria ama siam US hian Ukraine tan a thon lu chuan Russia nen hanin ma chon ngal dona hei wang hian Donbas Ukraine sipai man turin Soviet ral thuam S300 NATO member pakhat ta chu US puina in Donbas a thon lu ani ta a hei hi video masalama po khan kan soi to a Slovakia hian an nei zong S300 panga Donbas lama an thon don thu khan soi to ni kha nimin lam khan heng S300 te hi Donbas a phuran ni ma se heng S300 te hi Russia ram chuan anen liam mai du lawani mel le Ukraine ron lu pui ni vele Ukrainian sipai ten an man ma in Ukrainian sipai ten an man tangkai ma in Russian army te chuan an ka chiat chak vek ni in Reuters chuan a puang khotlang lam intelligence rual ten Russia lam chet na chu teimatakin an vil renga hei hi Ukraine chakna hnarani Russian sipai lal tak thi chan po khotlang lam intelligence chak tak mai Ukraine sipai ten an chhor tangkai wangani heti lai hian khotlang lam intelligence an thatang bokin Russian intelligence po hian Ukraine chet na le Ukraine puina ramdanga tanga ron lut thar te chu an lo chutlo mak zel boka tuna European ram NATO member pakhatin US puina a Donbas Ukraine force te tana S300 a thon lu chu Russia lam chuan an kap chhemi mai Russia intelligence te hi an thave thokhat ti chu hriat mai ome Russian Defense Ministry thupuang tu Major General Igor Konashenkov chuan nimin thojan ni khan soin Donbas man tur S300 ka chiat ani thuaron puanga Poland atanga KM somni panga Ukraine Yavoriv Air Base an bainana an man caliber missile angkhan S300 palingot an kap chiani seito angkhan Slovakia chuan Ukraine tan S300 thona tum thua lo seito a kha wangkhan heng S300 te hi Slovakia thon ngei khani angai ani
Russia lemin S-300 pali an ka chiat hi Ukraine lam chuan an phaviau thung. Russian Defense Ministry chuan nimin thawtran ni khan mun rang pathum vela air defense kap chetura an tin zone thu target ani thu an puanga S-300 baka Ukraine jet Su-25 pani izum khopuya ka thlak ani thu an puang boka Mykolaiv khopui chim lama ammunition depot silai mural thuam chek na hmun an kap chebok ni in an soi video masalama kan soi kha adik chho viau don ni in alang Ukraine sipai te hi Putin sipai te hian pong ponor chiam ain Ukraine mun ma poimo an kap che masadona ni mela nimin le ni zan lampo khan an kap chele nual mai Slovakia in an S-300 Ukraine an pek thak nan US chuan Patriot Missile Defense System Slovakia hena hian an hlan to bokani Slovakia hena US Patriot Defense System an hlan na US President Joe Biden chuan tuna hian ngai thatna hun ani lova Russia hian lian zokin chet la katum mekani chu wangin ke administration chu Ukraine army ta na che chuak turin le anin ven himna na an mamo ngai tu saka atrul dan angam mala zel turin ka riat tir to ani ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nimin khan soin Russia sipai te chuan lian tham zokin che dan ron la mekani Russian sipai sing tel te chuan cholzai reng an rel lova inrem na tura inbiak na kalpui lai po in an sipai te an chol lovani ati heti lai hian Russian force te chuan Mariupol an la hual zela he chim lam longchol mun khopui hi Russia lam ta na poimo hle a hei wang hian na satakin an normek ni in an soi singtel thi to ma se an che dan ban san du chuang lo ti in South Korean parliament a video kal tlanga athu soina Zelensky chuan atar langani heti lai hian Zelensky chuan South Korea chuan military tren puina Ukraine tan an pedon ni in a soya Russian Foreign Minister Sergei Lavrov thung chuan in rem na tura in biak rem na kalpui chuan Russia sipai chet mek na ti thuan op to lowang ati Lavrov chuan state television athu soin an mani lama tang chuan in biak na cholsan chan engma an nei lo thu a soi Zelensky chuan South Korea parliament a video kal tlangin thu soina huna neya in beina lian tak lo thei lawa an ma chhon meka hian Khovel sarkarin military tran puina tam tham jok an thon don thu a soya Zelensky chuan Russian sipai singte lan ron chet meka wangin South Korea point sipai tran puina an ngai tu saka ngai thu a soi Zelensky chuan Mariupol chu Russian sipai ten an sop chena sa to ni in a soya Russian teng tam tak Mariupol lampana ron kalan mu thu Reuters palai chuan a soi lian zokin Mariupol chu bayan tumta ni in a ngai thei tabok Mariupol mayor Vadim Boychenko chuan biak hlatna hmanga Associated Press a hrildanin kan khopui ko thlera te chuan ruanga let pheng phung to ani Mariupol a hian mi sing chuang an thi to ni in a soi Boychenko chuan Russian sipai te chuan ruang an phur kho ma an seng kho ma ruang chu an the thang kwal ni in a puwa mi pui thiar chhokal pui po Russia hian an du lo ni in Boychenko chuan a soi he mayor hian mar chuni somni pakhat khan alo soi to a mi sanga an thikai to a ko thlera ruanga let pheng phung ti in alo soi to ani tuna hian Mariupol a mi hring noi khat sing ni velan la cham bang meka tui ei turte engte thomhnolum an mamol le ni in a soya Mariupol a hian in biak pona mumal to lova hei wang hian khopui chung chanchin kim chang hriata harsa hle ani side elamin thupuan an la nei lova Russia hian teng zarwal Mariupol lama atir meka ingpot thleng ro se lak nge kan tum an ti tabur mai ani